kako se ti nosiš sa svojim egom? Što se treninga tiče, jel? Pa generalno u životu. Brate- Evo sad u ovom momentu postao si odjednom jako popularan. Ma ne vidim Kako ja sebe, bola, tako. Dobro, iskačem ljudima iz paštete, jel, što se kaže i to je to, ali ne vidim sebe kao popularno. Drago mi je kad mi se neko javi, normalno kad da fin komentar, bravo, brate, ono, super snimaš sa nas, normalno će biti drago. Ima dosta ljudi, ne možemo očima gleda, brate, vidi hajvana, ali ti ljudi neće reći u oči, jebi ga, konta. A jest. Možda će napisati s lažnog profila, šta će on ne radi cijeli dan, bola, ništa. Ovako to ide, on je u kući, brate, dosadno me gleda Netflix i to ko niko, brate, gleda na telefonu. Jest. Nije na televiziji. I to uz od I kad mu, nekoga. brate, nestane baterija, on stavi telefon da se puni konta, šta ću sad ovdje lažni profil, no da uzme, brate, napravi profil, ne znam, i on je najpametniji, on sve zna. On komentariše i fudbal, i hokej, i astrologiju, i sve živo, zna žuga. Svaki mu je komentar znači negira sve živo. Ja. Šta se god, koja god tema on negira. Ovako, brate, da se to može locirati na neki način, da neki zakon ima. Aha. Znači, to je valjalo. Bili ih traži. Da mu pokucaš na vrati. Dobar dan. Jesi ti Normagomedov donja crta 08? Jesam, brate. Više nisi. Više nisi.